umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe sikhumbule kuphakameni kwinanda 88.4 FM yimini yesabatha ibanhla kwabangcwele Thabo kaSambotho bingelelayo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni ngibingelele eManazaretha ngibingelele nakubo bonke nje abalalele lolu hlelo nabahlale bililalela ngaso sonke isikhathi mawuqala ukuvula lo msakazo ngalesikhathi uthe uyavula kwavele kwaqondana nje uvule kahle impela inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni alukukhumbuza akabalaleli bonke esinabo njengamanje ukuthi siyatholakala lapha ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni sitholakale ku Facebook page othi inanda 88.4 FM siphinde futhi sitholakale ku WhatsApp ungakhohlwa mlaleli ku WhatsApp siyatholakala inamba ithi 0687649969 0687649969 sesingenile yabona mawusuzwa leli bika leli umthinto umfoka amadlala ke lo umthinto umfoka amadlala ushithi wangidala uNkulunkulu uyasho lapha ngeinsimbi shaka mnandi umkenenezo wakhe lapha ethi wangidala uNkulunkulu namhlanje kuThabo kaSambothi lo ngihamba ngedwa umfundisi JS Mhlonge sihlale sinaye njengenjwayelo akumphindile futhi akekho siyazi ukuthi sekuyinsuku zomhlangano njoba kuyinsuku zomhlangano ke abafundisi banemsebenzi eminingi na umfundisi sekukhona umsebenzi esithe kumthatha kodwa ke sizobuye simzame uthe asomzama sibone ukuthi la ekhona uyatholakala yini sithole lapha ukuthi ukhona yini somthinta nje mhlambe after 5 sithola ukuthi ukhona yini umfundisi uyatholakala namhlanje ke siyebheka indaba la sithi sesibukweni saseZulwini isihloko esihamba phezulu kwaso leso namhlanje kumhla ka15 kuJuly 2023 sithi sesibukweni saseZulwini njengoba sithi sesibukweni saseZulwini nje sisho ukuthi sazobheka ukuthi sekuyo yini indlela uShemba sishiya kuyo iyo lemhlangano ehlala njalo ngayo sizohlolwa sizokalwa nathi sizoyibuka ukuthi ngempela lokhu Shemba sishiya kukho sisekukho yini noma sesibuye sagudluka la sashiwe khona seyikhumbula njalo indaba ekixoxe inkosilanga ikhona kule ncwadi le ethi intshumayelo zenkosilanga incwadi lebhalo advocate TH Mnyandu ikhona le ndaba yenyoni yaseZulwini eyahlala nezinkukhu kakhulu abanye bangayizwe ngizoyithi qaphu basijwayele ukuyikhuluma le ndaba ukuthi umlungu wayefuya izinkukhu ngelinye ilanga wayesevakashelwa omunye umngani wakhe kuleli plaza lakhe wathi mayifika lo mngani wakhe wayesebuka izinkukhu egcekeni wayeseyikhomba le enye inkukhu wathi hayibo inkukhu nale uthi lo inkukhu yami le uthi hayi akuyona inkukhu le uthi hayi inkukhu yami le inkukhu ihlala nazo lezi inkukhu njengoba uyibona nje athi hayi akuyona inkukhu le bese ethi lo mlungu yazi ukuthini ukuze ngikukhombise ukuthi akuyona inkukhu le sovuka ekseni kusasa ilanga lingakaphumi siyoma lapha egqumeni ngifuna ukukhombisa ukuthi akuyona inkukhu le hayi bavumelana bayithatha ekseni bahamba baseboma lapha egqumeni balinde ukuthi kuphume ilanga athe malithi phayi nje ilanga livela waseyithatha lo mlungu othi akuyona inkukhu le waseyijikdela phezulu jema ijikdela phezulu yayisindisa andiza yahamba yajubalala yaphezulu yaze yosithela uthi lo mlungu komunye ke wakwayibona inkukhu indiza kanje uthi kutshelile akuyona inkukhu le
inyoni yezulu. Inkinga yayo ukuthi bisihlala kakhulu nezinkukhu isiphathiswa okweyinkukhu kwayona isiyikhohliwe ukuthi inyoni yezulu ngoba ihlala nezinkukhu. Kunjalo ke njoba ngithi sithi namhlanje sisesibukweni saseZulwini sizoyibuka ukuthi asikakhohlwa yini ukuthi thina sathi sayikhetha inkosi yasekuphakameni. Sathi thina sizolandela uShembe, sathi thina sizokwenza njengoba uShembe shilo. Wathi uNkulunkulu ongithumile abantu abami uthi anginitshela ukuthi uNkulunkulu ongithumile abantu abami wathi anginitshela ukuthi sisazoyibheka ukuthi siselapho yini la uShembe ashiya khona, ngoba kuyenzeka ukuthi njengoba sihlala nje sihlala phakathi kwabantu abangamazi uShembe, abanye abamfunike, siyeke nanokuthi abamazi abamfuni kwayena. Hlala size sikhohlwe thina ukuthi hayibo saba sekuphakameni thina uShembe wathi kuthini. Sigcina sesenza ngisho izinto ezenziwa yilabantu abangamazi uShembe, sigcina sesenza ngisho izinto athi uShembe singazenzi ngoba nakho sibona abantu esihleli phakathi kwabo bezenza lezi zinto ezinye ziyimkhuba. Size sithi hayi amasiko kuthiwa hayi lokho hayi noShembe namanye amaNazaretha ayakwenza lokho sike siwabone. Ugcina usuwenza izinto engenziwa ayithe uShembe ayingenziwe kodwa ngoba uthi wena lezi zinto ziwusiko. Kufanele silazi futhi usiko nemkhuba mningi, imkhuba yabantu esibizwa ngamasiko, ngoba phela umkhuba uzala isiko. Kuqala kuumkhuba kuba umkhuba kuhambe hayi gcina sekuyisiko nje liphele. Nanti nelobolo lika Shepstein le inkomo ezu11 umkhuba loyo owenziwa uyena uShepstein, kodwa namhlanje usuyisiko. Owathi impela nje mawungazange nje uzuyenze lento eyasho uShepstein hayi uphuli isiko. Kube kuhleka ukuyazi imkhuba ukuthi umkhuba nesiko yini. Isiko thina amaNazaretha isiko siliphiwe, kuyisiko ukuba sesabatheni. Usiko lamaNazaretha lelo ngobani luvela kuNkulunkulu owathuma uShembe wathi batshelela abantu bagcina isabathi. Usho njalo uShembe uthi nina senikhohlwe kancane ngoba senikhohlwe yisabathi. Kanti uNkulunkulu wayithe gcinani isabathi kodwa manje senikhohliwe yini njalo. Wakufike bona laba engibashoyo ngithi bafike basigudluze, basakhela amasiko, basakhele imkhuba, bese size siyakhohlwa ukuthi isiko njoba lusho negama eBhayibhelini nje mase ubheka usiko nangiyalapha ya uAbraham eyosika indodana yakhe. Kuqala ke le ndaba yokusoka masiyibheka ngokweBhayibheli ivela lapho usiko ivela egameni ukusika. Luvela kuNkulunkulu ke silisikela uNkulunkulu, silisikela umdali wethu. Isiko lethu okuyilona ke sihamba ngalo ke thina amaNazaretha, asihambi ngani ngemikhuba yabantu. Khona imikhuba emihle, ikhona imikhuba emibi. Kube kuhleke ukuyazi kuyihlukanisa lemikhuba ukuthi hayi lo hayi akuwona umkhuba omuhle, hayi lo hayi uNkulunkulu noma siwenza lo mkhuba cha akukho la uphambana khona nomthetho wakhe, ngoba amasiko nemkhuba yethu lesenzayo ukuyikala nje kulula. Ubheka umthetho kaNkulunkulu kulento osukuyenza ukuthi okay ukuze ngiboneke lento engiyenzayo ukuthi ngeke ngiqhathene noNkulunkulu, angibheke ukuthi umthetho kaNkulunkulu uthini. Uthi mawuthi uyabheka ke umthetho kaNkulunkulu mako wayiphika leyo nto umthetho kaNkulunkulu aziki ukuthi ke cha uma wena uyiNazaretha umkhuba lo ekufanele ungawenzi ngoba awamukelekile uNkulunkulu. Uthi uShembe singakugaya utshwala kodwa isiko lesintu noma lesiZulu lithi hayi usuke ungenziwe umsebenzi uma mungagayiwe utshwala.
kodwa uShembe uyafika yena ngala uthi cha nize ningabugaya utshwala ningabulokothi ningabuthinti ngisho ukubuthinta kodwa namhlanje sekukuze kube nama debate avuka ama debate amaNazaretha athi amanye buyagaywa athi amanye wabugaya ilula nje lento sibheka ukuthi yena uShembe wathini nayi incwadi Tshumayelo zenkosi ilanga bhaliwe advocate Mnyanda ineyintshumayelo zenkosi ilanga lencwadi amazwi enkosi ayiwakhuluma yona uqobulwayo khona enye indaba nje la mangisathinta leyo tshwala la inkosi ikhuluma khona ngabo utshwala ithi nize ngabuphuzi maNazaretha utshwala ithi ngisho ngahlingilosi njengoba sihleli la ethempelini nibone yehla la phezulu yehla izothi cababa la phansi ithi niyangibona ngivele ezulwini siyakubona uvele ezulwini ithi hayi uthi uNkulunkulu angintshela ukuthi phuzani ke ngiphuma khona mina kuyaphuzwa ezulwini njengamanje uthi ngisho ngashingilosi ithi phuzeni nize ningaphuzi ifike ibe inkinga ke lento uma kuzothiwa singaphuzi utshwala thina bese siphuzisa kodwa abantu abangasekho isimanga lento ngoba kuphuziswa nomuntu wayengaphuzi inhlobo utshwala kodwa mayesehambile bese yagayelwa wenzela ukhambani kuthiwa kenzela ukhambani sifike thina sanikwa indlela ukuthi uzobanikelela uzobavulela amasango uzobashayela amathikithi abantu abangasekho uma uzobanikelele wabavulela amasango wabashayela amathikithi indlela leyo yokuthini uShembe abakhumbule azabafaka ezulwini lakhe leli athi umuzo khanya izimula ngaphezulu kwelanga nenyanga uNkulunkulu ayithe akasibizele kuwo manje ke uma abantu abangasekho sebehleli lapho ezulwini bese sithi thina la emhlabeni siyabagayela singamaNazaretha sibagayela bakephi ebethe uShembe ngisho ingilosi ngasitshela ukuthi kuyaphuzwa ezulwini size singabuthinti utshwala size singabulokothi lobu ke manje ozebugayelwa abantu bese kuthiwa hayi phela usiko ubagayela bakephi baphi la bekhona njengoba begayela ezinye izinto nje ifuna ke zibhekwe nje ukusebenzisa nje umqondo wakho nje uyibuke nawe umuntu akuphikiwe ukuthi mongelona iNazaretha cha izinto ezenziwayo lezi ziyisinto akukho ke futhi okubi lapho kubantu abasuke bengashongo ukuthi sekhetha inkosi yasekuphakameni cha ngeke usukela abantu ukuthi benze intembi bebe bengashongo ukuthi bayikhetha inkosi yasekuphakameni nabo benza ngendlela abazi ngayo kodwa once wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni ukwenza kusuke sekushintshile kusuke sekwenzeka ngenye indlela kusuke kungasenzeki ngalendlela kade wenza ngayo ingakho lento sihleze sikhuluma nomfundisi kodwa ke izinto ziyagcizelelwa ngaso sonke isikhathi ingakho kunenkonzo kuthiwa inkonzo kamahlukanandlela ile nkonzo efika ihlukaniseke ukuthi abantu ke la ngiyanishiya ke la mina sengiya ngala lokho kade nikwenza ngala angeke sisakwenza ke thina ngoba sesamaNazaretha mina nomzwami mina nomndeni wami sesingamaNazaretha abathi ke bona ke bahambisana nami ababuyele ngala bese ke uma bekhona abantu khona lapho uthi masu ichazile indaba kaShembe noMnazaretha base beyayithanda khona lapho nje kade usathi wena usazobachazela ukuthi cha siyahlukana manje kuhlukana indlela bayikhetha inkosi yasekuphakameni ngoba inkonzo ngamahlukanandlela ithi mayenziwa kusuke kukhona nomfundisi lapho okuyena osuke ngamele konke lokho okwenziwayo bayakwazi abantu ngisho ukukhetha inkosi lapho nabathi ayi engalento eyikhulumayo yinhle nathi sayithanda sicela ukuhamba nawe bese beba ngala bese abangahambi nawe babe ngala kwesomnxele bese niyahlukana hayi ngalokho ukuthi ngixabene cha songasho ukuthi hambe uyoxabana nomndeni usukuwazisa nje ukuthi lalelani uma ngesabatha nenza izinto ezithile niyashadisa ninzani lemicimbi yenziwayo uma kwamasabathi cha mina ngiyobe ngingekho ngiyobe ngisesabathini ngoba mina ngiyinazaretha ngiyofika nje
Bese kuthi ngolesihlanu bese ngiyagcina angeke ngisakwazi-ke gcina umuntu ngaphambi kokuthi kungenisa abatsha ngolesihlanu uma khona izinto kade ithi mhlambe emndenini uyosiza ngazo mhlambe nemoto yakho bekusetshenziswa yona nemoto noma unani usuyagcina-ke bona ngolesihlanu usuyabadedela-ke benza izinto zabo-ke ngoba awuxabene nabo kodwa kukhona izinto ongeke usazenza khona-ke nezinto ongeke ungeneke nje enhlobo kuthiwa emndenini kubizwa inyanga sonke siyafuneka siwumndeni size lapho sizogcatshwa cha ngisho akuthiwa inyanga ifike ngolesibili ngisho ifike nje kungelona isabatha cha hayi asingeni-ke lapho asibe sangena ey'ntweni-ke lapho ey'thinta imithi ngoba athi uShembe amaNazaretha azangawudla umuthi uma sisadla umuthi-ke samaNazaretha kuchaza ukuthi siphumile endleleni ziningi-ke izinto-ke zobuNazaretha ezama-basics ezinhle ezamasiko futhi ezinhle kodwa uthola ukuthi azizenzi okuyizona-ke lezi kufike ngasi yazenza impela-ke ezamasiko asizenzi ngithi mangithi zama-basics izinto lezo ey'lula nje esikhule nje nathi ake ngilinganise sikhule nje uthi uyadla umuke wadla ngenxele bakushaya isandla abantu abadala hey musukudla ngesandla sokukopa basho kanjalo isandla sokuyisula lesi sesinxele bese kuba nesandla sokudla liyazisho negama esokudla esokunxele isandla sokuyisula uma uyendlini encane yilesi-ke ekuthiwa sokunxele noma esokhohlwa uyakhohlwa isona sibangale ngemuva ukhohlwe isona bese lesi esokudla siyingemuva namhlanje-ke lelo siko okuyisiko elilula labantu ababengakholwa abantu ababengazi lutho ngokukholwa kodwa babe amanono ngoba ubuNazaretha buncike ebunonweni bathi cleanliness is next to godliness kusho abelungu-ke ubunono buseduze noNkulunkulu into ebalulekile-ke leyo manje thina-ke izinto ey'lula-ke neziwusiko ngampela njengalezi siwuthola amaNazaretha namhlanje njengoba kuwumhlangano nje athi asethuthukile ngendlela yawo nawo asengcono kunaleya nto leyayenziwa okhokho noma naleya nto uShembe ashiya kuyona asedla ngama-fork and knife kukhombisa ukuthi sesingcono sekufanele sidle nge-fork and knife i-fork and knife iyakuphoqa ukuthi ube yinuku iyakuphoqa i-fork and knife ukuthi uphume emfundisweni owayifundiswa ugogo iyakuphoqa i-fork and knife ukuthi uphume emfundisweni yesintu ethi ungadli ngesandla sokunxele ithi-ke i-fork and knife idla ngalesi sandla sokuyisula mawukade uyoyikhulula isho njalo i-fork and knife ngenkani ithi uzokwenza lokho ngenkani uzothatha isandla sokunxele usifake emlonyeni asebesanaka njengoba uyilo July-ke ake sikhumbuzaneni ukuthi abantu ngikhuluma ngezinto njengoba ngishithi nje ama-basic into nje engahluphile ake sikhumbuzaneni njengoba sabantu ukuthi isintu sithi asingaba amanuku asingathi thathi isandla esidla ngaso siphinde sisule ngaso ngemuva uma ngakuthi ubungakwazi lokho akhuliswanga kanjalo ukhulele khona nje mhlambe la elokishini ukhulele khona la emadrobheni awuhlalanga nalabo gogo uma ukhulele la edrobheni kodwa uhlalile nomuntu omdala obekukhuza athi musu ukudla ngalesandla akutshele futhi ukuthi isandla sokwenzani namhlanje ke siyakhumbuzana ukuthi asibuyeleke nanti nje isiko lokuqala ngithe i-basic yabona makuthiwa i-basic asiyaka amasinga amaningi size siyofuna ukugana notshwala siphuzane notshwala into engakazi size umuntu ake siqaleni ngobno yadlambe nje ukuqala ngobnono
mhlambe njengoba nje size sigcine sesikhuluma na kanje sama Nazareth uthiwa sesinolimo ohlabayo sinolimo olinameva sinolimo olingeluhle masikhuluma noma sikhuluma nabanye abantu noma sikhuluma ngomunye umuntu bese saba nanenhlangothi sithi sinenhlangothi mangikhuluma ngomuntu ongalandeli inkosi yami bese ngisebenzisa amagama ahlabayo ingoba mhlawumbe ngithatha lesandla engiyisula ngaso ngemuva ngibuye ngisise emlonyeni bese ngifika ngiyayona ke lento ngiyalona nolimi lwami ngingcolise mina yini ke enhle ezogcina siphuma emlonyeni kuzogcina sekuphuma nokungcola sengiyagcina manje into engiyikhulumayo isiyungcola okungcolisa nomunye umuntu ngobani angizange mina ngisebenzise lesi isisho esithi ubunono buseduze noNkulunkulu. Cleanliness is next to godliness. Ubunono buseduze nobungcwele. Into ebalekile kakhulu leyo maNazaretha esingayinaki. Asiqale uma sahlulwa ama basic asike ukukhuluma into ezinkulu. Inanda 88.4 FM le uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambuthi lo enhleli naye namhlanje sicela uNkulunkulu ahlale nathi asithwale uNkulunkulu wasekuphakameni kuze kuyofika ihora lesithupha la siphuma khona sisaqhubeka nayo le ndaba bengisakhuluma indaba ukuthi cleanliness is next to godliness ngobani sisesibukweni sizwe ikhaya siselapho futhi ngoba sithi sizoyibuka nje la kukhona enye into abantu bake babone kakhulu lento ekuyenzeka nasezikoleni ukuthi izingane zabantu ziyahayiza ishakuthiwa ifunda nabelungu ifunda namandiya kuthiwa sekusuka izingane ziyahayiza ayihayize ezabelungu ayihayize ezamandiya hayize ezabantu yini na ingoba vele thina sabantu abanobunkulunkulu imoya emibi uma ike yangena yasizuza thina kuba nalokho bese kuyaqala ukuthola izingane ziyakhaya ezinye zezinto ezibanga konke lokho ubunuku ukungcola sisemhlanganweni njengamanje amanye indawo ezinemhlangano sekunama toilet akusayiwa lapha ehlathini uphathe isimbo kuyenzeka ke futhi nakwezinye indawo kusayiwe uyoyikhulula ngaphandle umfundisi umhlongo uhlale ikhuluma lento athi sikhule sibona kuphathwa amagede lamancane ayifakwa la yeshuthe kwemacansini kunjalo ithi ke mawuphuma esiqale la singakayi nje ema toilet la khona ngaba yaflashwa ngaba umgodi masiphuma siya ngaphandle siyikhulula siyamba sibeka itshele entaba siyaligqiba umbe nje impela umgodi ugqibe ukuze ingasali lento ikhamsile ngaze inyathelo umunye umzalwane kungaze kwenzeke nje izinto eziningi ezibunuku futhi yanukayo okay adlule nanko ke manje sesinama toilet ngaba umgodi kungaba ama toilet aflashwayo siyazi ukuthi etoilet akudliwa etoilet kwangena ukudla ngaze ngibona umuntu engena neplate lokudla noma engena nedrink noma engena nani ngishiya ifoto leli umuntu yalikhumula lishiya ngoba uya endaweni engcolile ubunono ke lobo uyazi ukuthi akudliwa endlini encane uyazi ukuthi ifoto alingeni ukuhlonipha ubunono lobo uma uya lapha ya ngoba ke vele phela wonke umuntu usefaka ifoto uhlale lilengisile ingakho uqalela lingafakwa nje uhambe ulilengisile noma uhamba ulichomile isinoma kanjani lalifihlwa ngaphakathi ngiyalana ke la ngiyakhona kukhona lento ekuthiwa ukudla ingevu abantu mabethi badla ingevu bachaza ukuthi bayakhuluma ndawo bani badla ingevu bayakhuluma labo bantu ukukhuluma nako kuwukudla ngendlela yakho
endlini encane akukhulunywa indaba uzodlula or uzogcina usukhuluma sekungena nemoya emibi ngoba kukhona nemoya yakhona ehlala la ehlala icuthile engasili uyafika ufica nanye inkosana la uyayikhulula omunye ngala nomunye ayikhulula ngala hey sekuyamenyezwana hey ukuthi izongena imoya emibi siyaqala sesikhuluma nezinto ezingafanele ngobani sikhuluma sasakhuluma endaweni engafanele endlini encane uyangena wenza okwenzayo uphumele ngaphandle ke usungakhuluma ke noma uyamfica umuntu ungamphakamisela isandla nje manga ukuthi ambingelela hayi ukuthi senzoxoxa indaba senixoxe indaba la etoilet cha ayixoxe indaba endlini encane ayixoxwa indaba etoilet sithe sisesibukweni saseZulwini sisazoyibuka ukuthi sekuyo yini indlela sisekuko yini esashiwa kukho njengamanje ngithinta ama-basics osiko lobuNazaretha ngithinta ama-basics osiko ongaqabani noNkulunkulu okungampela kunalokho uNkulunkulu uyalithanda ngoba sisuke siyivikela thina ezintweni ezimbi ngoba uma lezi zinto siqhubeka nazo sizoxaka ukuthi kwalokho kwenzeka ukuthi kanti thina ngakhuluma ngaze ngadlula etoilet kabe ngangena umoya omubi wangena ngaphakathi wathola ishansi ngoba ubuhleli la etoilet ulinda abafana nami abathanda indaba hayi ngithi wada ungamthola ngilikithi wangena ngaphakathi ngaphuma etoilet sengiphuma nalo moya phuma kwami nalo moya sengiyongcolisa ngaphandle ngoba ngikhulume izinto ezingafanele ngikhulume endaweni engafanele mhlambe futhi ngikhulume zona izinto ezingafanele nanda 88.4 FM le kunencwadi engiyibhekayo njalo ngithi ngizama ukuyivula incwadi kaMateyu 15:11 la kunale ndaba le ngikhuluma ngayo yobunono engizama ukuyibheka manje izinto zami zavele zahamba kancane kodwa ke siyakuyona manje siyayithola incwadi ngoku kaMateyu 15:11 ake sizuthini asikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu nayo ke indaba ijwayele ke lencwadi ukusetshenziswa abantu abasuke befuna ukudla ingulube abantu abasuke befuna ukuphuza utshwala abantu abasuke befuna ukufaka yonke into engasile le emzimbeni yabo bathi nayi incwadi ithi akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu kepha okuphuma emlonyeni okungcolisa umuntu bese ke yambuza ukuthi kuphi lokho okuphuma emlonyeni okungcolisa umuntu bese yahluleka ukuchazela ngamanye amazwi lencwadi ikhuluma sithe uma ungena endlini encane wasukhefusa indaba kwase ngena umoya omubi waphinda futhi khona ulapha endlini encane wathi masuyisula wasusebenzisa isandla sokudla wasuyaphuma futhi khona lapho kade udla ingevu uyisula ngesandla odla ngaso uyabuya futhi uyaphuma lapho uthi ugeza izandla usuyodla uyosebenzisa sona lesandla futhi sasokhohla sasokudla okade uyisula ngaso ekunokuthi usule ngalesa kokhohla kuyabe ukanti lokhu kukhuluma kwakho lapha yana nokwenza kwakho sekufaka imoya emibi ngaphakathi kuyabe imoya emibi singifundisani ke manje isengifundisa ukukhuluma izinto ezimbi esengifundisa ukulalela izinto ezimbi isengifundisa ke nokuhlambalaza ikona ke lokho okungcolisa umuntu lezi zinto esengiyikhipha ngomlomo
ebezingaphakathi eziphuma enhlizweni ngoba manje sengingcolile inhliziyo sengingcola imicabango sengingcole konke manje nento esengiyikhipha uma ngikhuluma kabi ngawe ngithi ukuthi noma ngakuthiwa into uyayenza ngikubonile mina wenza into ethile ekusithekeni sengihamba ke manje ngikukhuluma ngiyangcolisa imina ngingcolisayo okuphuma ngomlomo ikona ungcolisa amandla hawu ngimbonile umfundisi ubani hayi ubesendaweni ethile kanje ngiyamngcolisa umfundisi kaShembe ngimbonile usibanibani ewenza ukuthi nokuthi ngiyamngcolisa lapho omunye umzalwane ngoba abantu abayazi lento imina sengiqhamuka nayo ngizoyisho ngenye indlela ngiyamngcolisa lo engikhuluma ngaye ngithi mina ngenza okuhle kodwa empeleni ngenza okubi ngoba ngiyamngcolisa kunokuthi ngikhulume naye uma kukhona ngisibona isidingo sokuthi hayi lokho kube kubi kakhulu kodwa ngiyafisa ukuthi usibanibani angaphinda wele kulento hayi angimtshele hayi sibanibani hayi la ngikubona khona hayi engathi ungephinde mntakaMkhulu mntakaNkulunkulu uye kuleya ndawo ngoba ibukeka kabi uma umuntu owumNazaretha kutholakala ukuthi ususendaweni ethile hayi ubuzama ukuthi ngikhuluma naye angihambi ngihamba umuntu ngimfafaza ngimngcolisa ikona ke lokho ke kuthiwa kungcolisa umuntu okuphuma ngomlomo ikona ongcolisa umuntu akusikho okungena ngomlomo ukungcolisa umuntu kepha okuphuma ngomlomo isuke ichaza lokho lento ayihlanganise lutho nokudla sisazoya ke ekudleni mhlawumbe ngoba kukhona lento le ngoba sengiyithintile khona abahleli bajaha ukuyiphika le ngishoyo ngoba uthi ukhuluma khona abantu abalalele ngezwi lokuthi bayaphikisa abalalele ngezwi lokuthi mhlambe bafuna ukungibonisa noma ukungicorrect cha uthi eqamba nje lalela ukade nje ukuthi ngifuna ukumphikisa noma ungathini hayi ufuna ukuphikisa abantu abanjalo ke labo ke mhlamba abadla ingeve endaweni errong abantu abanjalo ke labo othola ukuthi sekwangcola inhliziyo nemiqondo yabo abangakwazi nje ukulalela into uthi umuntu mongahambisani nayo bese uyabuza ukuthi cha ngiyakuzwa uthi ngaphandle kokuphikisa ubuze ukuthi ngiyakuzwa kodwa manje mina ngicela ukubuza ngoba angizwa kahle la uyabona ke umuntu onjalo ufuna ke lo muntu ukucaciseleka ngoba kezwe kodwa kunomuntu othi angakuzwa nanokuthi uthini kodwa ufuna ukukuphikisa into ayibalekile nje yena lapho ukuthi ufuna ukukuphikisa nje aphikise yonke into oyishoyo ukuze akwazi ukufeza lenhloso noma lo moya osuke usumngenile iwona osuke usufuna ukufeza inhloso yawo ikhona ke incwadi mase siya ngasekudleni nje ukuthi sizothinta ukudla ke straight ngoba lezi incwadi njengoba sengisuke ngathinta le yodwa sekufanele ngisale sengiyithinta nale enye futhi ekudliwa ngazo izinto ezibhedayo ngisal uPetro oqala athi ngibheka hayi akona uPetro oqala akona uPetro oqala ngenze uPetro wesibili athi ngibheke le
ngiyithola lencwadi incwadi ikhuluma akuyona incwadi akugona uPetro kodwa imsebenzi ngisafuna lelinye igama madoda konje thini leligama lalencwadi kuthiwa imsebenzi izenzo amanye amabhayibheli athi izenzo amanye athi imsebenzi 10 incwadi imsebenzi 10 la ikhuluma khona ngisitsha esaseZulwini imsebenzi 10 nendaba kaKhoneliyo kuthiwa uPetro wathi elele kwakusemini futhi kwangekhona ebusuku uPetro ilalele phezukwendlu erufini yendlu kwazazi itezi phela lezazindlu kukhona nendawo eyirufu nje noma ngathi ibalcony mhlambe eyilalela khona wayesebona umbono wabona kwehla isitsha lesitsha lesi sasinezilwane einhlobonhlobo phakathi eingadliwa zodwa leze kwathiwa akudliwa ngoba ukhumbule njengoba kuthiwa izilwane eingadliwa kusho ukuthi kwakunomthetho vele ababewazi noNkulunkulu nabo Petro babewazi lo mthetho cha lezi izilwane ayidliwa so kwakuyisiko labo ukuthi kunezilwane eingadliwa wase eyayibona kuPetro sehla lesitsha siqhamuka phezulu ezulwini sehla wathi mayethi uyabheka phakathi uPetro kwaze kuthiwa Petro hlaba udle athi kamakholwa athola lapho ke imvume yokuthi angadla noma yini ngoba uPetro wabona isitsha esasinezilwane eingadliwa kwase kuthiwa kahlaba eadla nanku kumbuzo wahlaba yini uPetro wadla mawuyifunda lencwadi le inkinga nje ukuthi othi ngibo nayi siqale lapha ya ku12 kuso ku11 wabona izulu livulekile nesitsha esithile sehla njengendwangu enkulu sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo zomhlaba nezinyoni zezulu kwavela izwi lathi kuye vuka Petro hlaba udle sek14 ke manje kepha uPetro wathi cha Nkosi ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo izwi laphinda lasho kuyo ngokwesibili lathi lokho akuhlambululile uNkulunkulu ungasho ukuthi kubi lokho kwaphindwa kathathu isitsha senyuselwa masinyane ezulwini uPetro esasambathekile ukuthi ngakube uyini lo mbono awubonileyo bheka amadoda ayethunyiwe nguKhoneliyo esebuzile indlu kaSimoni emangasesangweni amemeza ubuzo ukuthi uSimoni othiwa uPetro ungenisile indaba ngizoyisummarize ke le ndaba kodwa nayi izwi la indaba la yikho ngikhona kepha uPetro wathi cha Nkosi ngokuba ngizange ngikudle okuyichile nokungcelileyo izwi laphinda lasho kuyo ngokwesibili lathi lokho akuhlambulile uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kubi lokho kwaphinda kwathathu uverse 16 lokho kwaphindwa kathathu isitsha senyuselwa ezulwini masinyane engazange ahlabe uPetro engazange adle lutho kuleso sitsha manje mawuzosebenzisa lencwadi ke uthi iyona lencwadi esekela ukuthi ngadliwa ingulube ngadliwa yonke into ngoba kwathiwa hayi kwasho kwathiwa idla kodwa wathi cha waliphikisa izwi wathi cha angaze ngikudle okungcolileyo mina so wangahlaba lutho futhi wangadla lutho uPetro kuleso sitsha kodwa into eyenzeka kwathi kusenjalo kwase kuthiwa nanka amadoda abuza ahambe ebuze efuna yena uSimoni kaPetro
ethunywe isigwili uCornelius lamadoda uCornelius lo kwakuyindoda yakwelinye izwe siyazi ukuthi kuthiwa amaJuda ayingedlelana nezinye izizwe njengoba kuthiwa amaJuda akadlelani nomSamariya waye kwesinye isizwe olunye uhlanga olingadlelani namaJuda uCornelius kodwa wayesezwile izwi elikaNkuluNkulu esefisa ke manje ukuthi ivangeli ngoba wayesezwile kancane ukuthi kunevangeli likaJesu naye kwase kuba nembone emfikela ngoba ukhonele kwakuyindoda enenhliziyo enhle kwakuyindoda egwilikile kwakuyindoda eyabela abampofu kuyindoda eyayisemphakathini kwayo eyayiwakhele iwuthuthukisa umphakathi ngamandla eyayabelwe wona uNkulunkulu ikwazi ukuthi icaphune kwenakho bese iyabela abanye abantu ezweni noma emphakathini yayiphila phakathi kwayo yasilithanda lelizwi noma leli ivangeli elizwa ngoJesu Kristu yathi ngifuneleni umuntu ongaselokhuza asichazele ngaleli ivangeli ukuthi senze njani ukuze singayilandela leli ivangeli kwaseke kutholakala ukuthi ukhona uSimon Petro wayesiyathumela amadoda athi awahamba ayomlanda uSimon Petro eze ezwe labantu babekhuluma nezilimi ezingafani naleli limi elalikhulunywa amaJuda so kwakunane language barrier kunenkinga yezwi yolimo njalo sengithi yezwi kwakunenkinga yolimo kulezi izwe zombili ukuze ubone ukuthi kwakuyisizwe ngempela esasingafani now uma sekufika lamadoda athi athunywe uCornelius ayisho isizwe avela kusona uPetru useyacacelwa umbono kade ubona kwehlisa ezulwini sithi Petru hlaba udle le kwakuwumbono noma kuyisibonakaliso isibonakaliso sike sivele seyenye into kanti sichaze enye into umuntu kaNkuluNkulu uPetru washeshe wayifunda incwadi ukuthi lesitsha lesi besehla phezulu besichaza ukuthi lezi ilwane eziphakathi einhlobonhlobo engadliwa izizwe amaJuda angadlelani nazo uPetru athunywa kuwona ukuthi akahambe ayobahlambulula ileyo nto eshiwo lo mbono awusho ukuthi abantu uPetru noma esehambile waya lapha wafika kwabafundisa izwi likaNkuluNkulu waseyabafundisa futhi izinto ezidliwayo nezingadliwa yena uPetru lo kade ebona isitsha kodwa wathi mayifika lapha wasefika yabafundisa cha uNkulunkulu uthi lokho akakufuni lokho akulungile ngingakwenza kodwa lokho akakufuni wabahlukanisela izinto ezenziwayo nezingenziwe akazange afika abantu abangakholwa wasethi hayi uNkulunkulu uthi kulungile uqhubekani ningakholwa kanti babemlandelani ngoba bemlandela kona lokho ukuthi akazobahlukanisela indaba kaNkulunkulu sebefuna ukuhlukanisa manje ukuthi cha khona le ndaba esitosizwa la ukuthi khona izinto kunevangeli elalishunyelwa indoda kwakuthiwa uJesu Kristu manje safuna ukulizwa kahle leli ivangeli kuthi wena Petro ngalichaza esinye seyimanga mawuyifunda lencwadi uhamba nayo esenzeka khona lapho esefikile ezweni likaKhoneli emzini kaKhoneli kwaba nalento ekuthiwa ukukhuluma ngezilimi lesike siyithole lapha encwadini yezenzo futhi ikhuluma ngezilimi ezehle ePentecost zehla ngePentecost kuphela nangesikhathi uPetru ethunyiwe emzini kaKhoneliyo wathi mayifika khona kwase kwenzeka futhi wakhuluma ngezilimi ichaza ukuthini indaba yokukhuluma ngezilimi ichaza ukuthi uPetru wakhuluma ngolimi lwakubo kubantu abangalwazi kodwa bona balimuzwa ngolimi lwabo until azaqeda ukufundisa babemuzwa kahle bona babemuzwa ngolimi lwabo kodwa yena wayengakhuluma ulimi lwabo wayikhuluma ulimi lwakhe uPetru lesiJuda kodwa bona bamuzwa ngolimi lwabo lento ifana nokuthi kufika umuntu evele elisuthu la kaZulu afika akhuluma isisuthu kodwa thina sithi masimuzwe ekhuluma isingisi uyothi esimuzwe ekhuluma isiZulu
uyothi mayiqeda ukukhuluma hawu wase yakwitiza lo muntu wakhuluma isisuthu manje kade ekhuluma kanje kanti bevele lo muntu ekhuluma ulimi lwakhe kodwa uNkulunkulu ubemenzile ukuthi thina simuzwe ngesiZulu ngoba uthunywe uyena kwaba no translator nje baseZulwini sase siyakwazi ukuthi simuzwe samuzwa ke thina ekhulumani ekhuluma isiZulu kanti ubekhuluma ulimi lwabo mase aqedile sithi siyamkhulumisa ngolimi lwakithi akasasizwe nathi samuza sazwana kwaba into enjalo ke isimangeze le ncwadi le moyifunda izenzo 10 uyiqala eqaleni nje uhamba nayo uzoyithola icacele le ndaba sengisho lokho ukuthi maNazaretha singakhohliswa singakhohliseki singezwe abantu mase beshumayela usho njalo inkosi ilanga ithi maNazaretha nize niligade iBhayibheli ngoba noSathane mase efuna ukunidukisa usebenzisa lona kuba njalo ke ngempela uthi omubi mase efikile athathe lona iBhayibheli leli bese phendukezela amavesi aphendukezela amavesi aphendukezela amavesi bese siyavuma nathi sithi oh kanti cha omubi nje ubesezama ukusidusa isikhathi manje munye umzuzu kusela ama seconds empeleni bese kuba ihora lesihlanu sizothi ke manje ukuthi ugunya amathe kancane ngehora lesihlanu mase sibuya ngale bese siyaqhubeka futhi siyibuke sibukweni saseZulwini ukuthi inkosi izwi lakho lisasifanele yini inkosi sisekuyo yini indlela owashiya kuyo siyabuya ngale sizophinde sizama sibone ukuthi siyamthola yini umfundisi umhlongo siqhubeke naye uma singamtholi sizoloke siyincinge njalo kuze kushaye ihora lesithupha siyabuya umbule kuphakameni nanda 88.4 FM uThabo kaSambuthi enhleni naye siyatholakala lapha ya ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni sitholakala ku Facebook page othi nanda 88.4 FM ungaphinda futhi usithole na ku WhatsApp 0687649969 0687649969 uzosithola kulo WhatsApp lo ukuze ukwazi ke ukuthi usithumelele imiyalezo inamba yami ngizoyishiya ngasekupheleni kohlelo abafisa ukungena ku WhatsApp group ngasikhumbule kuphakameni bangashiya inamba zabo enambeni yami ka WhatsApp engizoyishiya noma ku Facebook page wona lothi sikhumbule kuphakameni usho ukuthi ucela nayi number ucela ukuthi ufakwe ku WhatsApp group uzishiya igama manje sikwazi ukufaka umuntu bese siyamthula kwi group sothi sithula ubani wakabani khona abantu ababawo anonymous cha asikufaki-ke egroupini u-anonymous sikusasa uzosibangela iy'nkinga singabe sazi nokuthi ubani akuchazi-ke ukuthi-ke lokho ukuthi uyishilo ukuthi ngeke usenzele iy'nkinga kodwa kuye kube kuhle ukuthi kuthi makufika umuntu egroupini mhlambe mina nje ngu-admin omunye wo-admin ngimfaka bese ngithi ayi asamukeleni usibanibani kwi-group manje ngizovele ngifaka inamba nje angazi nami ukuthi ubani wakabani akayishongo hawu Thabo kanti umthathaphi lo muntu kusasa sekusuka iy'nkinga hawu engani lo muntu wafaka wena ubani lo nami ngithi angimazi kuba into enjalo-ke sicela ukuthi usho ungangi-inbox ku-Facebook uFacebook akuyona into engiyijwayele nama-inbox akhona abakwethu into ehlala leya ngize ngiyibone ngelinye ilanga WhatsApp noma ubhale nje epagini ngqo uma unqene ukufaka inamba yakhe epagini ibonwa abantu bonke iWhatsApp ekumina ku-076 054 3833 076 054 3833 sisesibukweni saseZulwini njengoba kumhlangano
size phambi komnikazi, size phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu asibone lapho ke esingasalungile khona noma la sesicheke khona, uNkulunkulu akwazi ukuthi asicancathe, sicele kuye ukuthi Nkosi sicela usicancathe, usilungise, usibuyisele endlela. Uyalibona irim lemoto mase lishawa ama-pothole, lashawa ama-pothole laze lahlephuka la ne-crack, selihlale line-slow punch njalo lihlale lehle umoya, lize lithathwe liyocancathwa lishiselwe, libuyisele isondo, liphinde likwazi ukuthi liqhubeke kahle futhi selingashawa amanye ama-pothole, ngoba masiphuma emhlanganweni nanka ama-pothole asilindile. Uphuma nje emhlanganweni nanka ama-pothole asilindile. Sike siyikhuluma indaba yayishunyelwa umfundisi umlungwane le ndaba, ngithi kwaku-2008 mangikhumbula kahle, ekhuluma ngomshumayeli uNxumalo, ethi waphakama enkonzweni, ekuphakameni enika inkonzo kuwumhlangano, angisazi noma kwakuwuJulayi yini lo, noma kwakuwomunye, kodwa engathi kwakuwuJulayi impela, noma kuwuJulayi nje. Uthi-ke ithi-ke inkosi mayiqeda umshumayeli uNxumalo ekhulume kahle, uthi basho bonke abantu, kodwa hayi ushayile. Ngobani? Ubabaza osesihlalweni, wambabaza osesihlalweni, wababaza imisebenzi yakhe. Inkosi uThembe wenza ukuthi ebabaza lona impela ilanga leli elihlele esihlalweni, esho izinto engaqambi imanga, futhi esho izinto ezikhona ezaziwayo, esho ukuthi ilanga lenza ukuthi uShembe wenza ukuthi uShembe unika abantwana, uShembe wenza ukuthi, uShembe usukumisa iy'shosha. Angazi-ke noma ngoba phela iyona nto esidumile manje, uShembe usukumisa iy'shosha. Washo kodwa uthe mayihlala phansi ebuyisela inkonzo esihlalweni saseZulwini, laseliphakama ilanga lokukhanya, laphakama ilanga lama-Afrika. Ithi inkosi ilanga abantu abanjengoNxumalo abangeni ezulwini. Awu, akangeni kanjani umuntu kade esho manje ethi uShembe wenza izinto ezingaka bese kuthiwa futhi akangeni ezulwini? Ithi inkosi ilanga konke lokho kushiwo uNxumalo kuyiqiniso, kodwa konke kuyimisebenzi kaShembe. uNxumalo akashongo lutho ngesono. La bantu njengoba belapha banezono, naze ibalindile esangweni, bazothi mabephuma la zonke izono zabo ezibalinde lapha esangweni, bese zibaqotela zibuyela kubona, bahambe nazo baphindele futhi bayozenza ezinye, futhi bayozenza kakhulu kunokuthi nalokho abebekwenza sikhathi bezongena la ekuphakameni. Mabephuma la bazophinda bazenze kakhulu. Ichaza ukuthini inkosi lapho? Isho kona lokhu ukuthi ngoba phela kusho ngolutho ukuthi lento engiyenzayo i-wrong. Angitshelwanga nama-basics la kade sikhuluma ngawo maNazaretha, sikhuluma ngama-basics. Sithi nje siyakhumbuzana, akekho umuntu ongakwazi ukuthi akudliwa ngesandla sokunxele. Siyakwazi lokho, kodwa bese sikhohliwe. Ngakho-ke siyakhumbuzana ukuthi now ama-basics nje lawo, isintu nje lesi, hawu ungana ugogo wakho wakutshela ukuthi akudliwa ngesandla sokunxele, kudliwa ngesandla sokudla. Yini enzima lapha? Isiko-ke lelo, ilona siko-ke lelo. Ngabe sigxila kulawo masiko lawo, kunalokho sigxile ekutheni asigayeni utshwala. Ngobani? Utshwala yisiko. Isiko elisiza ba ugaya utshwala. Ngani lento esibulala isizwe kangaka? Into enjalo-ke le eyashiwo inkosi ilanga ithi umuntu ofana noNxumalo akangena ezulwini ngoba akashongo lutho ngesono. Ukuhlala-ke la sibabaze sisukume sihambe, sobe sibabaze into eyikhona, sibuye sibabaze ney'ngekho futhi, kodwa isikhathi esiningi sibabaze into eyikhona, sisho, kodwa sithini ngokona? Njengoba umhlaba esihleli kuwo manje
wonakele unje uzolunga kanjani uma singakhulumi sisho ukuthi yini eyonakele emhlabeni yini edinga ukulungiswa ingane izokwazi ngani ukuthi yini right yini wrong uma singakhulumi silibele ukubabaza nje kuphela siyababaza liphuma sibabaze leyoshona siyababaza liphuma kuyonakala kodwa siphinde sikhale thina sithi lezi ingane zanamhlanje excuse me sisho kuqala sithi lezi ingane zanamhlanje zizwa zifundisiwe yini zizoze zizwe nje zitshelo ubani ukuthi yini yenziwa yini ayenziwa ngoba kikiwe nje kwakhulwa nokhula kwathiwa babazani nje bese kumila nokhula ke mase kumila nokhula siyayiqhelananisa thina okuyithina esibangile ukuthi kube nje siyiqhelelanise sisenze ngcono bese siblame izingane sithi lezi izingane azizwa lezi izingane ayilaleli lezi izingane zukuthi iyona into enifunda esikoleni akusabuza ukuthi iyona into enifunda esontweni le sekhwaya manje kuthiwa iyona into enifunda esikoleni le isikole siyofundisa enye into asili ukuyofundisa izingane isimilo asili ukuyofundisa izingane ukuyiphatha umsebenzi womzali loyo umsebenzi kaMshumayeli loyo umsebenzi kaMkhokheli loyo umsebenzi kaMfundisi loyo ukuthi baqondise izingane zamaNazaretha kufanele zibe isibuko kwezinye izingane ngisho esikoleni ngisho kothisha kwazi ukuthi lezi zakashembe ngoba kusho njalo phela kuthiwa lezi zakashembe ngabe uyayisukela ngendlela ehlonipha ngayo hayi manje uma nezingane zamaNazaretha nazo zizobalwa seyiphenduke izinkukhu zithi ziyinyoni zasezulwini bese iphenduka izinkukhu akulunganga lokho bantwana basezulwini kufanele kucace ukuthi cha hayi inyoni zezulu lezi kubonakala ngokwenza zibe influence enhle kuze kusho kuthiwa hawu kodwa anenze ingane njengosibanibani mbukeni nje yena lapho ke igama laShembe silibeke endaweni enhle asibambelelanga ngegama likaShembe uDakeni ngoba okuyingozi lokho ukuthi sibambelele ngegama likaShembe uDakeni bese sihambe sithi samaNazaretha kodwa manje igama likaShembe silonile igama likaShembe silifaka udaka ligcwele udaka leyo nto nje eba inkinga kunako konke ngoba asikhulumi ngezinto okuyizo ekufanele ngasikhuluma ngazo sigcina sikhuluma ngezinto ezingenamsebenzi isikhathi manje 5 sesinemzuzwana nje mhlambe sino 43 minutes osele ukuze siphume u43 minutes osele ukuze siphume ziningi ke indaba abantwana bakumkhonza esingayikhuluma lapho khona uNkulunkulu wasekuphakameni esifundisa khona esilolonga khona esakho ukuthi sibe abantu uNkulunkulu wasekuphakameni akagcini nje ngokufundisa ukuthi asibe amanono asibe abantu abayiphethe kahle uphinda futhi afune nathi ukuthi siphile kahle uthini emthandazweni wakhe wokuvuka ukuthi ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho Shembe ufundise kakhulu ke lapho iyona into esingayikhulumi ke leyo afundise kakhulu ukuthi okay ke senilalelile nahlonipha nakwenza ukuthi yes hayi ke ni right manje nizophila ngani senikwenze konke nginishilo nizodlani Shembe uqhamukile kwase yaqhamuka namasu uShembe uthenga amaplaza uShembe wathenga izitolo wazakha izitolo uShembe uthenga amabhasi abehamba la eNanda abehamba endaweni ezithile izitolo zakhe bezikhona all over endaweni ethenga izitolo aqasha amaNazaretha
apha hey khona into engayizwa ngobaba umpostoli umkhize soke sidlala mhlambe ngelinye ilanga angisazi noma sayirecorda noma wayesesixoxela nje sixoxe ubaba umpostoli umkhize ngikule ndaba ke manje sengingena kuyona ukuthi sesikwenzile ke konke athi uShemba sikwenza uthi sodlala ngingakangeni kule kababa umpostoli umkhize angibuyele endabeni le yalensizwa eyayihamba ishumayela la eThekwini nezinye insizwe ezayishumayela shumayela komkhumbane shumayela yonke indawo inkosi la ngayazi yabuza ukuthi hawu ingasababoni ekuphakameni hawu bapho sibani bazi phela abafana bayo baseThekwini laba bebesebenza eThekwini befika ngamasabathi ukuthi hawu angisababoni noma ngihambile emhlanganweni angibaboni kanti inkosi ayibaboni nje le nkosana le isivele ngangizwa ngo nakho ngikhohle lo mvangeli ongasekho wale kamaphumulo ngala sekuthiwa yini lo musi ngizokhumbula umvangeli umzobe ethi umvangeli umzobe le nkosana le babehlala naye eThekwini hayi ukuthi makufikwa ekuphakameni abuza baba bapho sibani hayi bachaza cha bayashumayela baba ngoba babeshumayela ngamasonto kodwa basebeshawa into eyodwa ngesonto ukuthi no abathole kahle abantu ngesonto abanye basuke bese groundini abanye basemasontweni baningi nje abekho kodwa mangase baye ngesabatha bazofica la abantu bebaningi khona bese befike beshumayela kahle beyikhuluma indaba kaNkuluNkulu baze bekhetha ukuthi cha abazuwe esabatheni ngoba nakulokho sewumsebenzi kaNkuluNkulu hayi sizowenza kanjalo ngamasabatha thina sowushumayela bashumayela baphenduka abantu futhi ngempela bathi base bephendukile abantu bese bebakhombe ekuphakameni babaphathise laba abasuke bekuphakameni babashumayela bese bethi yabona ngesonto ngesabatha elizayo nizogibela niye lapha eNanda rank kwakusanjwa ngamabhasi amateksi ayengakabi khona kusagitshelwa amabhasi niye lapha erank nizofika erank amabhasi lawa aya eNanda nizothola bekhona benilindile nizobabona amaNazaretha abafana nathi nje abagondile baneyintshebe nizobabona obaba banjani bese nifike nixhumanisha ukuthi nithunywe yithina nibuza ukuthi bayekuphakameni nini bazobe sebehamba nani benise kuphakameni nangempela bawenze lo msebenzi abantu babathumele bahamba abantu bayekuphakameni khetha inkosi abantu babhabhadiswa abantu kwanje kuthe makufika umhlangano awu nalensizwa le nezinsizwe eshumayela nazo bahamba nelinye iqembu futhi labantu awu uthi umvakela umzoba sabona inkosi iMamatheka inikelisa mayibona lensizwa lehlala ibuza eyenza umsebenzi ongaka ukuthi oh hey iyasebenza iletha abantu kuShembe iyasithi kuMamatheka masiyibona iphambi kwayo house bani angisakwazi uphumaphi hayi baba sikhona ukuthi nje sike sambe sishumayela ngamasabatha niyasebenza nishumayela hayi baba sike sihambe lapha ya kobhonela komevili komkhumbane sihamba yonke leyo ndawo sihambe sishumayela nje abantu nishumayela nithini kubantu sitshela abantu baba ngoShembe siyabatshela ukuthi uShembe uyaphilisa uShembe mongathula abantwana uzokunika abantwana uShembe uma ungasebenzi uzokunika umsebenzi uShembe mawungakheki umuzi babala yonke lento le yathi inkosi niyasebenza impela nithi ke mama senibatshelile bese benze njani hayi bese iyachaza hayi bayeza la ekuphakameni sike sithumele nje ukuthi abahambe nabeza la ekuphakameni awubaphi labo bantu hayi nampa abanye inkosi ibakhomba abantu abafike nabo nampa abanye inkosi la bezonikela la besamba nabo abangayigqokile ingubo emhlophe
uma senibashumayezile-ke labantu-ke nike nithini kubona ngemali awu kwase kuthuleka ukuthi nya awu nishumayeza abantu nithini kubona ngemali yasiphendula lensizwa mase kubuza kwesibuyile yathi asize singasho lutho baba yathi inkosi ayikho yonke lento eniyenzayo bonke labantu enibashumayezile basazohlubuka awu kwanokudumala-ke phakathi lapho ukuthi abantu sesisebenze kangaka ithi inkosi bonke labantu basazohlubuka yini uShemba abuze lo mbuzo ithi inkosi-ke ngiqedela ithi inkosi kanti mase nibashumayezile base bayikhetha inkosi yasekuphakameni base beyangena beba amaNazareta nithi bazodlana ekuphakameni uma ningabatsheli lutho ngemali kwaba inkinga kungci loyo ukuthi cha hayi akukho sibatshele ithi asibatshele indaba zey'ngane nani isithi-ke inkosi bazohlubuka bonke labantu yini uShemba ayifunayo ngiye ngikhuluma ngithi ngelinye ilanga ngake ngasho ngathi beke ngihlale noma uMaduma lo wayegane ubaba umvangeli uDladla wasekuphakameni uma uMaduma ethi ngimbuza ilanga ethi mina wesalukwazi yini ndaba nina nibe nemizi emihle kanjena nibe nazo zonke izinto kodwa nisebenze nihlale nihleli nje thina siyavuka sinalutho uthi phela thina wethu abo sahlala notisha inkosi ilanga ayeke iphatha inkonzo kusukela emini kushona ilanga ikhuluma ngemali ithi maNazaretha ukuze nibe nemali anokwenza ithi inkosi yake yaze yathi ngeke kube nemali ungenaso isikhwama semali basic iba nesikhwama sokufaka imali ukuze ube nemali uzoyifaka phi uqede lapho uvula i-account imali yenye uyilondoloze ebank uthi bafundisa yonke indlela nje zokubeka imali nezokuphatha imali bengakaze baya esikoleni uthi kuMaduma yingakho-ke usibonana namhlanje thina imali ingasipheleli ngoba sakubamba esasekufundiswa uShembe ngokuthi imali iphathwa kanjani imali yenziwa kanjani bebeyithunga obafica bayathunga abanye bakha amacansi bebesebenza umfundisi umhlongo uhlale esho la ethi babedayisa ubuhlala ebhishi amakhosazana omama bahambe bodayisa ubuhlala ebhishi bahambe bodayisa obhaskiti ebhishi bebakha lapha ekuphakameni befundiswe ubani inkosi ilanga befundiswe ubani befundiswe uShembe ukuthi sebenzani nenza ukuthi uze nizokwazi ukuphila amaNazaretha now uyabuza ukuthi sesibatshele konke lezi imangalisa abantu sike sithini kubona ngemali sophila ngani iyona into ebalekile phela leyo ukuthi kufanele sazi ukuthi sophila ngani uthi kade ngithi ngizokhuluma indaba kaBaba uMpostoli uMkhize lo ngeke ngimdlale sijwayele ukumdlala la ohlelweni ekhuluma ababona ubaba mkhulu wayesebenza manager ezitolo naye zeNkosilanga useyasho ukuthi inkosi ayikenza enye into sazithi mawusebenza uyimanager usebenza iminyaka ethile usebenza iminyaka ethile bese inkosi ithatha leso sitolo ikholela ngaso ithi iqhubeka ngoba kwangelona inhloso kaShembe ukuthi akha amabhizinisi nje bese yaceba yena abesigwili indoda enezitolo la ngicaba wayithunywa kunye kodwa kwakufanele aqale yena iphembe into bese amaNazaretha abonela kuyena bese wafundisa awafundisa ukuyiphatha into ukuthi iphathwa kanjani aqede lapho bese baholela ngezitolo usiko eqaleni sikhulume ngosiko ngathi khona amasiko abantu ayemahle abantu bawayeka bagijimela imkhuba namhlanje engathi shu engasiza imuntu lento eyenziwa inkosi ilanga kwakuwusiko lwesintu ukuthi uma umfana kade lusa uzolusa unyaka aholelwe ngenkomo enjani ezalayo anikezwe isithole uzakwazi naye ukuthi ayophemba uyothi eqambe eyeka noma esekhula sekufika isikhathi sokuthi akayosebenza uqale ukulusa emncane la ekhaya mhlambe eno 10 eno 11 12 years elusa ukuthi mayeko 16 17 18
ahambe naye eGoli ngoba phela bebengafundi futhi isikhathi esiningi abantu bebefunda kancane nje bashiye phansi kufika isikhathi ahamba eGoli noma emayini noma emakhishini noma yapi usenesibaya ehamba eyosebenza ashiye ekhaya omunye uselobole hayi ukuthi usayosebenza imali kaMlungu yokulobola vele inkomo zokulobola ubeyisebenza ewumfana njalo nje aloke enikezwe inkomo aphembe naye izala inkomo yakhe umizalele la ekhaya la ilusa khona aphinda anikezwe lezo inkomo uzonikezwe lezo inkomo sezimbili sezintathu ahamba yokwakhe isibaya uhamba uya kaMlungu nje unomhlambo weinkomo umfana esebenza inkosi ke lelo siko ke iyayilenza nalo ukuthi cha ususebenza iminyaka emingaka ugade izitolo njoba ugade inkomo uholelwa ngeinkomo wena ubugade izitolo mina nami ngizokunikeza isitolo nawe futhi mawukhula ufundisa lokho ukuthi nawe mawukhula ke izitolo zanda izisebenzi zakho ziyiphathe kahle nawe booster abasebenzi bakho abathile ukuze nabo bakhe siqhubeke sibe yisizwe esinothile sibe yisizwe esingenandlala asiyilapho uShembe asifundisa khona singayi nje lapho uShembe kulokho asifundisa khona futhi asifuni ukukhuluma ukuthi uShembe wayenza nje uShembe wasifuna hayi hey khuluma indaba yomsamo manje singenisena abadala yonke into izolunga ayibo awukuthola ukuthi uShembe uhambe efundisa abantu ukuthi abangenisa abadala webafundisa izinto ezipractical izinto ezibonakalayo mathi thabathi igejulimi ukhuluma ngegeje ikhuba uthatha igejulimi uzophila ngakho into leyo hayi ukuthi uzophila ngokuthi lungisa umsamo ukuze sebenza ngihlale ngilinganise ngithi napha abantu bokufika kuleliso iphi imsamo abayilungisayo la bantu bayasebenza bathuthuke nje bayasebenza bayashisela bayakha itezi igcwele yonke indawo bayazakha bakha imshanelo basifikele namagejana anemphini wensimbi geja sanqamuka manje lo ukuthi akunqamuka umphini hayi bafike basakhela izinto zensimbi bawelda benza yonke bayasebenza bayalekelelana futhi labantu ngiyengihlaleke mina nabo kakhulu ziningi izinto engiyifunda kubona labafethu abavele emazweni angaphandle la sipizi thina sithi hayi khona abazosenzela sokwenzela abantu ababengenalutho bami emhlabeni kwabona bengenalutho labantu balinda ukuthi kube yithini esibanikelelayo sibacelele kuShembe ukuthi uShembe bakhumbule thina sithi hayi sicela kubona ngibona bazosipha inhlanhla masibona kuyabheda kwenzeki hayi uyathwasa ufuna nawe ukuyohlola manje wenza imali engilula nawe khona uzoba nabakho uthi uyabathwasisa iyona nto leli business lokuthwasisa nokuthwasa angiliboni line future angiliboni line kusasa angiliboni liphila isikhathi eside kodwa ke kulungile kodwa mina engikhuluma la indlela uShembena ayifundise ngayo ukuthi nakhe nizokwenza amaNazaretha philani kanje msisele omunye umuntu mayingenakho iwona amasiko la manje sigcile nje impela sihlale nabantu abadala sibuze ukuthi uShembe indlala wayeqeda kanjani kubantu wathi indlala ngoba manje sinobupha okukhulu kabi choma ngento eziningi kodwa manje silambile samaNazaretha asinalutho kodwa manje sichoma ngeemoto zabanye abantu hayi bona imoto ezontweni siyagibela thina kodwa mina engithi siyagibela thina anginayo hayi yabona imizi amaNazaretha amaNazaretha ukuthi bakhona abanakho khona futhi nabangenakho so ngamanye amazwi maNazaretha mangase sibuyele siyibuke ukuthi sisekukho yini uShembe ayishiye khona sisenza ngendlela yini ayithe asenze ngayo ngiyacabanga ukuthi ubupha indlala kungaphela sibe isizwe njengoba eshuShembe ethi nina niyisizwe esincinyane isho njalo inkosi ithi siyisizwe esincinyane njengoba siyisizwe esincinyane nje kodwa esingezokuhlupheka isizwe esingenayo indlala isizwe esikwaziyo ngithi ngiyayibheka le ndaba sibe isizwe
abantu abazithandayo namuhla amaSulumane kuphela. AmaNdiya ayalandela kamuva kodwa amaSulumane aphambili bese kulandela wona amaNdiya. Imfihlo yawo ngeke uyazi. Into aphila ngayo ngeke uyazi futhi ngeke uyiqonde. Intshumayelo zenkosi ilanga lezi ngiphethe uvolume 1 la page 95. Sengithi uvolume 1 first edition intshumayelo zenkosi ilanga inkosi ilanga lapho isho ukuthi no kunesizwe namaSulumane ayinkolo kodwa ayisizwe futhi njengamaNazaretha ithi inkosi sisizwe nathi nayi ngayithola page 75 intshumayelo zenkosi inyanga first edition ngizosithola isihloko ukuthi itholakala kusiphi isihloko le ndaba intshumayelo ka-31 July 1965 uma ubheka intshumayelo ka-31 July 1965 ithi inkosi nani maNazaretha ningakhohlwa ukuthi nisizwane esincane ningabantu abadelelekileyo isho njalo inkosi akhona ngangajayelanga ukuthi bake basha abadala bathi inkosi yakuyasha athi akhona esontweni la yathi umuntu ofuna ukusonta nanti isonto yasho likhomba ngaphesheya lapha eBhambayi yathi nanti isonto akahamba yongena kule yandla uyosonta-ke hhayi la kusemnyangweni wezulu into enjalo-ke emaNazaretha ukuthi siyisizwe asigcini nje ngokuthi sibe siyisizwe sikaNkulunkulu. AmaNazaretha isizwe sikaNkulunkulu. Kwakufaneleke phela ushembe ngoba izinto mase irejistwa la emhlabeni zirejistwa njengale uNazaretha kwase kufanele uhulumeni abazi kwase kuyarejistwa kwathiwa Nazareth Baptist Church ngoba yibandla elibhabhadisa emanzini nalo la rejistwa kanjalo la iNazareth Baptist Church. Kodwa mawufunda isihlabelelo uthi ushembe bufikile uNazaretha akasho ukuthi bufikile uNazareth Baptist Church cha uthi bufikile uNazaretha. So uNazaretha nje akukho kunye samanazaretha amanazaretha ayisizwe kunjalo nje akukho kunye. AmaNazaretha ke njoba kade sisakhuluma ukuthi inkosi ke yasekuphakameni yawafundisa ukuthi azophila kanjani azokwenza njani satha sihlubukela ke sasilalela yonke into eshiwoyo ke manje fika nabantu sayeke kwashiwo ushembe ngqo ngoba ushembe wakusho yena kufanele sikwenze ukuthi asikwenzeni sikwenze kanjani. Isikhathi manje 24 minutes to 6 o'clock sekuseduze siphume siphume kusafaneleke ngoba ngijwayele ukuphuma sengigijima angibe ngiqalelela ngibheke ukuthi khona ubani lapha ya ku Facebook Nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM app iyatholakala uyakwazi ukuyidownload lapha ya ku Play Store uyithole ukuze uma ungekho la inandi donsa khona ukwazi ukuyidonsa nge-app. Uma futhi ungenayo i-app uyakwazi ukuthi ustreame live usibuka ngedesk usifuna ukusithola lapho necomputer wena endlini une-laptop yakho ne-desktop yakho uyakwazi ukuthi udonse lapha ya kwicomputer yakho bese uyakwazi ukuthi usithole usibuke usilalele cishe nakusethu usibuke khoma asikakabi no live ngisabheka imiyalezo la yabalaleli nange lapha ubheka izenzo imini sabatha ibenhle e-studio lokongeka kukagesi kungiphithusele ngezindaba ezinkulu ngila ehostela kaMasho hawo amen siyabonga ehostela thula sizwe mshengu uthi ngiyabingelela e-studio baba uSambothi nehambeli zakho ngibonga elinye ithuba lokulalela izindaba saseZulwini asibonga ukuvuswa amen thula sizwe
kabantu abefani imshenge lindelane hawu khona la seduze amahle Ntobela Silangwe ameni studio zonke izinto okhuluma ngazo baba Sambothi ngempela uma uhlala nesalukwazi kukhona esikufundisa khona hawu amen amahle yebo sifunda kogogo besifundisa nje hawu izinto ezama basic nabo babethathe kogogo nabo bethathe kogogo nabo bethathe kogogo kanjalo sase siyakulahla ke mase sithi thina sesifundile sesingcono siyofunda esizweni esamanuku lesa simhlophe siyofunda kusona sibona ukuthi singcono thina salahla ke lokho kudla saze salahla ngisho ukudla esikudla ngikhumbula umama Duma engixoxela ilanga ethi kuphakameni kwakuthi makuJuly koyimhlangano nje ethi ibingangeni lempuphu inkosi yayingayifuni lempuphu yasesitolo le esidlayo ethi anophatha umbila emakhaya ngoba ayilungile lempuphu enithenga esitolo uthi ngempela sasiphatha impuphu umbila esisuka nayo emakhaya sithi masifika la eNanda ekuphakameni bese siyahamba siyangaleka holoholo abangakwazike kaholoholo nakho sekune joint modlula emtshebheni ushona ngaleli lelikhulu ekuthiwa iKasibu ngenzansi kwaKasibu mawujika ikhona lapho ikaholoholo ke lapho kwakunendiya ekuthiwa lo kwakune garage futhi lapho lika petrol kaholoholo egarage uyena ke uholoholo loyo wayenomshini isigayo sombila bese fike yawugaya uholoholo umbila babuye nawo uyimpuphu bese beyawudla ngoba inkosi ilanga ichazile lempuphu ububi bayo ukuthi izokwenzani kubantu yathi lempuphu ayilunganga now namhlanje ibhaliwe lempuphu ububi wayo ibhala ukuthi it contains genetically modified organisms uboyifunda impuphu oyidlayo lapho lobuhlele emhlanganweni ibhale ukuthi inanto ekubhala ukuthi edume ngokuthi ama GMO genetically modified organisms impuphu ifakwe futhi thakathiwe nje mangizokubeka nje ngiqonde njengoba ibhala ukuthi GMO kukhona impuphu organic uma uyithenga ngabe ngiyawabala ama brand ambalwa uma uyithenga ibhaliwe ngaphandle phakathi la khona libhala ukuthi non GMO ngoba ithi le non GMO ichaza ukuthi ke leyo impuphu yangampela eyenziwe ngombila wangampela umbila ongafakiwe ubuthi le ebhaliwe yabo nje lo idla edokodweni noma usekhaya noma ukephi njengoba kumhlangano uyiphendule ngale ngemuva ibhaliwe ukuthi contains genetically modified organisms GMO sekufanele kucingeke ukuthi yini lawo ma GMO uzoshokheka manje uma ngakuthi ubungazi ukuthi yini lawo ma GMO now inkosi ilanga ngale yaminyaka ihambe ngo76 yasi already sikhuluma ithi lo mbila ulungile wawungakabike genetically modified kwangakabe ama GMO kodwa already yasiuhlaba ithi buyani nalombila enutshalile emakhaya nifike nogaya angazi ke ngoba nasemakhaya senitshala wona ama GMO Nazareth umbila esiyotshala njengoba siphuma kuJuly siyotshala ama GMO siyotshala wona lo poison lo eyathi inkosi singawudli sesiutshala emagcekeni bakhona abantu abaziyo leyo nto angazi ngoba khona nezifundiswa futhi izona ezibuye zibe ingozi ke ebandleni uthiwa zikhona izifundiswa isebenza kuma department o agriculture izona ezinisupplya ngayo futhi lembewu le yathi ushemba engadliwe kuqhamuka umuntu size sithembe ukuthi hayi nangu ubani usebenza ka agriculture athi Nazareth nayi imbewu ivela kuhulumeni ubogadi izinto zamahala nayi imbewu ivela kuhulumeni awusijabule ke thina ubani umntana enkosi inkosi kubusise usinike imbewu kahulumeni kanti uthunye ukuthi azosinikeza upoison kena sofa isikhathi singakafiki sigule sihambe futhi siyodla amaphilisi lawa athi ushembe futhi singawadli sihambe siyojova sesigula sihambe siyojova ngoba manje sigulisiwe kwaze kuthiwa futhi nayi solution ngala bafaka upoison ngala
bakubekela omunye upoison ngala futhi nawo bathi uyisolution abathakathike laba abakhona la ezweni so into enjalo ke ngithi mina mase sibuyele ekutheni uShembe wayithini njengoba ngithi mina wayengixoxela umama Dumethi washo uShembe wathi bangayidli lempuphu kuningi ke wayengashona kuphela ziningi izinto uShembe ayibala athi singazidli otelu namhlanje kusake kumayenzela Manazaretha utela udle kodwa akudliwe akhona amafutha omnqumo Manazaretha akhona umnqumo ugcina ngokufunda eBhayibhelini ukhona umnqumo olive oil thenga i-extra virgin olive oil hayi lexutshwe nokhanola nobani esesingena ke manje ngoba sikhuluma ngokudla sesiyaphuma thenga extra virgin olive oil kukhona i-coconut oil nayo futhi ayibhala ukuthi extra virgin olive coconut oil amahleke kodwa kakhulu ekuphekeni yilawa akakwatapeya amafutha avocado kodwa iyabiza kanti futhi ukwatapeya mningi uyakwazi futhi ukuzenzela lamafutha kodwa ke into yangelinye ilanga mhlambe masithola ithuba lapha ya ku Facebook page wethu sikhumbule kuphakameni sizoke siyiposte lezi zinto sibone ukuthi uma siya lapha ya ngasekudleni sisenze njani nakho esikudlayo nakho esingakudli yindaba singakudli lokho ngoba inkosi ilanga uthi uma uMaduma osanta bethu laba abantu abangasekho madoda usalukwazi nami sasengifundisa singihlephulela ngoba babehleli likhoma nenkosi ilanga ebama makhosazane babehamba nalo lonke izwe leli so lali khona ilanga babelalela belalelisisa wabagcina uShembe baze nabo bathulula kuthina lokho abakuthulula nabanye baningi babesithululela noma uMamkhize lapha ekuphakameni uma kavusi sithole babethulula nabo abanako baningi bethulula sigcina okunye sikubhale emapenini sesiyakhohlwa thina sisafani nabo bona babegcina emakhadi okunye sikubhale phansi ethi umama Duma inkosi yake yaphatha inkonzo nje isitshela ngotelu ethi ngiyabona Manazaretha amaningafuni ukuhlukana notelu niyohamba emhlabeni senaphathwa amadola kodwa umama Duma nanka ngiphethe angaze ngiye ngisho kowabika kuShembe lamadola ngithi mina awu indaba uthi ngizowabuka ngithini ngoba nanku utelu ugcwele indlu idla wona nje manje ngivele ngikhumbula ukuthi awu engandivele ubaba washo wathi masiqhubeka nokudlala amafutha sophathwa amadolo nanka sengiphethe babengakazi ko uMaduma kodwa wangisiza mina ngoba ekhulumeni lokho ingqondo yami iyafuna ke manje ukuthi Shembe manje angadli utela uthi akudliweni ngoba phela sonke sipheka ngawo kukhona isinqumela ihotsam angiyazi ke isima kanjani ngoba mina ngisebenzisa icoconut neolive isikhathi esiningi avocado ngithuka nje ngihlangana nawo kodwa ngishola ukuthi Manazaretha ukuze siphile uShembe wasinika ukuthi imali siyenza kanjani wasinika ukuthi ukuze siphile sidla yini esingayidli njoba ngisho ukuthi namhlanje kuyamenyezela ukuthi utela udliwe kodwa bese singachaza umuntu ukuthi awudliwelani kodwa uShembe wachaza yena ukuthi yisiphi isizathu singadliwe namhlanje kulezi ezachazwa inkosi yasekuphakameni izathu singachaza eziningi kakhulu kunazo ngotelu nje uwodwa ukuthi mobila ufanele yini ukudliwa kahle awufanele ngike ngabona enye research ethi kahle amafutha emoto lawo esipheka ngawo ngizofaka lapha egroupini einsukwini ngoba sengiyithintile le ndaba ethi lamafutha esipheka ngawo amafutha kahle okuhambisa imoto awona ukudliwa umuntu ukufaka umuntu eswini ake ngibheke lapha ya isikhathi siyahamba siphamandla amaphalala ukhona umduduzi kachakide ukhona John Mahamutsa Mahamutsa Masgrave Mdumbatha Mungwe Phathizwe Thula Sizwe Mshengu
Mnyamezeli Mhlephetwe Dlamini naye ukhona siyabonga kakhulu ake ngibheke lapha ku 88.4 FM ngeke ngasho ngathi umuntu ukhuluma kuze kushaya isikhathi singanakile futhi nazi isikhathi sesithi umuntu akaphume engasaqedanga engaba ama voice note nginawo inkosi sengilibele ukukhuluma imzuzu manje ishumi shaye ihora lesithupha it's 10 to 6 okuchaza ukuthi lapho sesisalelo 8 minutes nje siphume 8 minutes nje umuntu aphume ngiye lapha ku WhatsApp nangu WhatsApp mningi kanjeni shwele ngiqale ngawo WhatsApp lo mina sabathi ayibenhle kwabangcwele hawo babuhlongwane eNewland East siyabonga babuhlongwane nanga undaba ezinhle ubukadladla la uthi imini yesabathi ayibenhle ngiyabingelela mfoka Sambothi ngikhona ngibeka indlebe sibonge okuvuselela ngezindlela ohamba ngazo uma ungumNazaretha inkosi ibusisi siyabonga lapho undaba ezinhle nangu Nathimiya uthi imini yesabathi ayibenhle kuwe baba Sambothi uShembe wathi Thabathani amagejani lime nilinde nazoke lapho wayazi ukuthi kumele usebenze ukuze sizokwazi ukuphila amen usuku oluhle baba silinde enye into esingasayazi le yokulinda sesifuna izinto ezenzeka manje amabhanoyi asazi ukuthi wangisiza yazi mfoka mi uthi kwathiwa silinde asenaso isikhathi sokulinda thina funa into yamanje afika amabhanoyi asibambe yabona amaNazaretha kwani ibhanoyi kasigqoka izikipa zakhona namakepisi akhona ngazi lapha lelapha Thula Sizwe nango Thula Sizwe Thulani Mkhungo sengithi Thula Sizwe Thulani Mkhungo uthi mina esabathi mayibenhle kwabancane babathabo uThulani Mkhungo eMlazi bengicela ungiphe ama directions aya ekhaya lemphefumulo kuthiwa ikwamashu angazi ukuthi cha angazi baba angazi lutho ngekhaya lemphefumulo ngabe ngiqamba manga nayimbonge sisixosha eli kangaka imbonge yenzani ngabe ngiqamba manga angifuni ngempela ukukhuluma into engayazi ake sizwe la kunama voice note akhona awuthi sike sizwe ukuthi athini usiyabonga Hlophe ngixolisa ngikhohlwa ukusho ubani ukhulumayo lapha endabeni yomuthi namaNazaretha amaNazaretha ahlushwa ubugwala ngoba asikho isimanga esingenzekanga esiwubufakazi bokuthi uShembe usuke ezulwini ayikho into ekhona emhlabeni njengamanje efakaza ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaphandle kukaShembe noma ngabe ubani okholwa kiphi inkolo nongakholelwa kuye kodwa ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wakwabakhona emhlabeni uShembe kuphela akekho umuntu ngoba lokho kunye sikufunda eBhayibhelini ubufakazi bakhona abuveli ukuthi nje phela siyakufunda kodwa sikho isimanga esingenziwanga uShembe nobufakazi angabenzanga ukuthi usuke ezulwini kodwa amaNazaretha indlela angamagwala ngayo adlulwa yibona laba bantu abakholelwa kulokhu kungaziwa nomqoqo abakhona ngoba bona sibathola bebafishane kakhulu kulezi zinto zokusebenzisa indaba zemithi kodwa mawufuna inyanga wobuza kwiNazaretha azokutshela ukuthi inyanga engaphi kodwa kulo kholwa kule nkolo yaseNtshonalanga okholelwa into endangakaza ayibone engaziwa noma ikholwa noma yikho kodwa uyena umuntu obonakala ekholwa ngempela ekholelwa ukuthi lento yakhe ikhona ufana naso isibhamu umuntu oyiNazaretha kufanele engabe uyasiphatha ngempela ngoba indlela oShembe enza ngayo imanga enkulu kakhulu kufanele ngabe sikholwe kodwa nami impela kwazi kwafika lokho kwafika umuntu kimi wafika wangitshela ukuthi isibhamu lesakufanele ukuthi ngisiphathe vele kanginaso kodwa
kodwa indlela ey'suke y'qhuma ngayo ngalapha engihlala ngakhona impela ngiyizwe ngibone ukuthi mangathiwa sibheka ngakumina ngiyokwenza njani ngifike lo uvalo kodwa hayi namhlanje akasitheni ngisho ukuthi kunzima ukukholwa ngoba uNkulunkulu uthi yeke into kodwa nokuthi uma ubuka ubone sengathi leyo nto izokuvikela siyabonga ngiyaxolisa ngokulula ngiyabingelela kwinanda ngiyabingelela baba Thabo Sambothi abawumhlongo akafiki siyambingelela kodwa naye lapha khona athinta indaba enkulu Thabo athinta indaba kaTshwala amanazaretha indaba kaTshwala siba ngomkhulu umsindo lona nokuphikisana okukhulu hayi eTshwaleni omunye wake wathi yena wakubika wafika wenza utshwala kwakuningi emva kwalokho wasekubika ukuthi lokhu tshwala siyahlukana nako namhlanje kodwa ke sesophuza lamahewu lolu hlobo lukaTshwala wasifika efaka odrink efaka ojuice ngokusho kwakhe ke lo uthi wathi eselele base befika laba bakubo emva kokuthi kade bika ukuthi lamahewu amuntu siyabayeka sesongena kulamahewu lawa angamuntu uthi bathi mabefika bakubo base bejabula bathi awusiyabonga ndodana kodwa sonke isikhathi ubuyekeleni usinikeza amahewu amnandi kanje bese isikhathi ehlela amahewu amuncu nje basuke kusho ukuthi abantu abadala bazithutha nje bayakwazi ukuthi bemukele kwesinye isikhathi noma yini futhi lo juice lo mawubize ngotshwala ukuthi khona utshwala lo bayajabula siyabonga ayokudla ke babusambothi ayikhohlwa ke abantu besifazana ayabafuni lutho bawuthi ayifunakala lento yagulisa ayi balwa nawe kabi sizofa sazi vela kuseke singakwenza mina cooking oil nje ngatshela ubaba wayeseguliswa wona wathi mina ngitshele udokotela washo wathi udokotela amafutha awadliyo ngoba amafutha okwenza izinto ezithile ezimechanical amafutha athambisa amathambo emzimbeni benza ukuthi amathambo angakwazi ukuthwala inyama yakho emzimbeni washo njalo lo baba uhlangana naye ekhemisi egula ekade wafuna amaphilisi khona ngiyabonga wayifakaza into yashiwe ushem konje ithe ubale insizwa othi ngibo uthi uhlophe uthi uhlophe siyabonga Hlophe wavele wayicacisa kona othi wabona nomuntu owathi uguliswa yiwona lamafutha isikhathi siphelile naye imbungi iyangikhipha ngithi ngisabathe hayi iyangikhipha hayi nginike ithuba sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni usiphile ithuba namhlanje ukuthi sibe khona kulolu hlelo sicela uNkulunkulu asicine futhi nangesabathe ezayo sikwazi ukuthi sihlanganyele sibe khona siphinde futhi siwenze umsebenzi wakhe ngoba kuwona wethu umsebenzi wenkosi yasekuphakameni lo esihlangene ngawo sicele futhi ukuthi asigcina sivikele naseyingozini inamba yami ithi 076 054 3833 076 054 3833 uzokwazi ukuthi ungithole lapho ngibone nje ukuthi abekho yini engibakhohlwayo Nkosi hayi akusasho lutho sibonge kusasa Thabo kaSambothi Queen Rejoice baba undaba enhle miyeza sikhona ku asilungiseni 6 ntambama kuya ku9 ebusuku uNkulunkulu wasekuphakameni inkosi yomusa ibe nani ngaleli sabathi amen sibonga na Canon SA ezenkohlo kusho umdidiyeli wohlelo sihleli naye la besihleli nje siso babili no Canon sibonga kakhulu mfoka mncango sithi danko siyabonga